ndamuvuganira mbuburira kuko Moise Nyarugabo sénateur honorable gusunika ubwoko ngo usurikire mu ndambara mo icyo ntazi ni ahantu wayiteguriye ariko kuza n'abana b'abanyamurenge nguze kubasunikira mu ntambara ya M23 iki kibazo uranyita ngo ni umushinyaguzi ariko hariho irindi jambo ryose n'iyi ntugire ngo ndagututse hariya ubwoko kurabujana kuja kuburoha ahantu butazogira imyaka yabaye nyinshi u Rwanda rwagerageje ibihe bitari bigufi byo gushaka ukuntu zakura abanyamurenge muri ho plateau y'iwacu barabibuze nabivuze mbere kandi kiriya icyo makanika yapfuye hari uwavuze ngo sinavuze icisha makanika ariko nakivuze Moise niba azi kumva neza nakivuze icisha makanika ni kiriya cyabaye none makanika kuba agize imyaka 7 ihaye ija ku 8 ariko makanika nta munsi yavuze kuko ashorera ubwoko ngo bujane mu ntambara atazi yo yateguriwe atazi n'intego zayo ariko uno munsi makanika abaye yapfuye atarashingurwa n'icyubahiro kubera izo yakoze hatangajwe ijambo ryo gushorera ziriya mfubyi yasize ngo bazijane baza kuziroha mu ntambara ya 23 n'ibirengera bivuze kuko noze ntikandagira yego ruguru hatewe Mestre Moise Nyarugabo ruguru hatewe ziriya mayimayi zose ni amaboko y'u Rwanda n'imbaraga ni strategy z'u Rwanda n'ubu turabizi kuko ikiraro ari ugukoresha ariya moko nico navuze kujana ririya tangazo ryabaye nubwo uriya mugabo nubwo journaliste atararitubaza cyangwa yaritubajije wenda tutararisobanura neza kiriya ni ikintu cyo kujana ubwoko kumuroha mukaga kuko abanyamurenge baturanye n'andi moko kandi ntaho tuzoja tutabana n'andi moko kutuvangura mu yandi moko agatangaza uri Colonel Sematama agatangaza ngo ajanye twirwaneho muri M23 ngaho mbwira ingaruka journaliste munyamakuru Venice mbwira noneho ukunda n'umoko abana n'abanyamurenge ibuvira ibukavu no mu yandi maprovinsi ya Kongo yose mbwira noneho rino vangurwa ryacu n'andi moko tubana kuko vanga zakunda turi abakongomani turi abanyarwanda ariko aravuga Kongo ni igihugu mu butegetsi kandi nta butegetsi bwera DDD. Honorable Rukema singusubiza ahubwo ndakubaza ye uramwisubiriza ndakubaza kubera ko muri ibanda cyane ku Rwanda nyamara u Rwanda ntago ruri hano mu kiganiro nta nubwo u Rwanda ruri murenge ngo muvuge ngo ndugo rimo rubatandukanya natumiye abanyamurenge babiri ibibazo mu birangirize hano nkamwe w'abanyamurenge babiri mutubwire kibari ku mutima mutubwire ukuri mufite mutubwire niba muri abanyekongo koko mutubwire ubwo bukongomani bwanyu icyo bubamariye muri iki gihe nk'iki cyane iyo mubona abana bamwe b'abakongomani basa n'abanyarwanda babambura ubusa bakabakubita babita yuko ari abanyarwanda ibyo ngibyo niba biterwa n'ibyo muri Nyarugabo avuga nabyo abitubwire Moise ko bavuga yuko wowe ushaka kuzana intambara muri murenge kukururira abana b'abanyamurenge mu ntambara izabamara. Ijambo rya mbere sinatukanye pe sinzanatukana ariko ibyo natekereje ndambivuga kandi mu kibazo nk'iki sinorya umunwa. Legi yaravuze ngo turashaka gusunikira ubwoko mu ntambara ya M23 ariko biteye isoni intambara tumaze mu myaka 8 kandi nawe wabyemeye icyo gihe M23 ari hari igihe batwitse inyana yacu yose ruguru mu misozi n'umuhana wanyu M23 ari hari
hari wari warasunikiye byirwaneho muri M23. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, uravuze ngo u Rwanda rugize igihe rushaka ngo gukura abanyamurenge mu misozi. Ese Levi wavuze ngo uri mukuru waje, ariko hari abakuru bagira amafuti. Bariya abanyamurenge 100,000 biri mu Rwanda, ni u Rwanda rwabahamagaye ko mutabakuyeyo, kutaragira mucyo muri parlement uvuga uti hari abanyamurenge 30,000 bari mu Rwanda, reka cyo kubavanayo tubagaruye muri Kongo. Ayo magambo nta magambo yashaje ateye isoni. Ushaka ibindi bisobanuro, ushaka iyindi ideology. Iyo ideology irashaje, nta munyamurenge ukiyumva, mushaka ibindi bisobanuro. Intambara y'imyaka 8 badusenyera, batwica, batunyaga. Uyu munsi declaration yabaye ejo, none ni wabaye ikibazo. Ngo mayi zose ngo ni imbaraga z'u Rwanda, ngo ni amaboko y'u Rwanda. Nimba reka tubyemere ko ari uko, nimba mayi zose z'abanyekongo zose zikorera u Rwanda, noneho leta nta leta mugize, nta leta ukorera, uveyo ngese nimba nyine wumva ko mwakomeza gukorana na leta y'igiti idafite ikimaze. Nimba mayi zose zo muri Kongo zikorera u Rwanda, noneho u Rwanda rwo rutegeke Kongo, noneho ni mu rugandukire kuko nta leta mufite, nta butegetsi mufite. Ikibazo nshaka kuvuga ngo ngubu ko turajana abanyamurenge mu kaga, bakamaze nk'imyaka 8 papa, bakamaze nk'imyaka 8, amazu yarahiye, amakanisa n'amashuri n'ibitaro, inka zaranyazwe, habe n'umuhana wanyu wowe Levi, hari inzu yuhagazemo, ababyeyi bawe umuhana wanyu, ni u Rwanda rwabateye. Ndagira ngo mushake ibindi bisobanuro. Mwarabikoresheje cyane murwanya RCD, mugira gute, byarashaje, nta muntu ukibyumva. Simvuga ko ikibazo ari igihugu cya Kongo, ikibazo ni leta mbi, nta kindi. Kandi natangiye kuvuga nkorera muri leta, narabuvuze, urabizi. Nakoze conference de presse, uno munsi nasenye iwanyu mu Rurambo, ninjye wakoze conference de presse ndi Kinshasa kandi ngiri depute. None se ibyo nacyo kibaye ikibazo. Kumva ko agomba gukorera iyo leta akayubaha, nawe nakomeza. Ariko icyo nkubwira, leta izoshaka kunyisha izogusi. Ibyo niba utarubizi ndabikubwiriye nk'inama ngo tuvukane. Icyanyuma nshaka kuvuga, ibi bintu byo guhora mwumva ko mwebwe ngo twirwaneho ni nziza kuko ari abanyamurenge, ariko M23 ko ari icyaha. Kubera ko mwumva ko abanyamurenge ngo kwirwanaho mukitabara, mukivana mugasuzugura n'akarengane, ariko mukumva ko abatutsi bo muri Nord batokwirwanaho. Iyo turamuza muyikura he? Kumva ko kwirwaneho ni sawa, ariko M23 atari sawa, muza mubikura. Honorable Rukema, iryo zina ryabanga mwabo Nyarugabo aguhaye, uraryemeye, urarifashe, uzarwanya M23, urwanye n'abanyamurenge ukomokamo bose bashyire hamwe, cyangwa se hari ikosa ubona mu byo ukora, mu byo uvuga, hari igikosamye ubonamo? Sinanze ko M23 yirwanaho. M23 iri muri Nord Kivu, yirwaneho muri Nord Kivu. Yirwaneho iri muri Sud Kivu, n'abanyamurenge barirwanaho muri Sud Kivu. Ikibazo wahereye ubaza impamvu uvuga ihuriro ryakirwaneho na M23, hera kuri ririya tangazo uti kubera iki mvuga u Rwanda kandi u Rwanda riri mu kiganiro. Nakubajije impamvu uzana u Rwanda muri kino kiganiro kandi nta burimo. Wambajije ndakubwira ngo igituma tutobereka nuko akaga kanone jewe ndaye mvuga abanyamurenge barimo ni rino tangazo, kandi rino tangazo ryo kuvuga ngo twirwaneho ihuzwe na M23. M23 ni muri Nord Kivu, birwaneho n'abandi bose birwaneho. Nabivuze neza Moise, kandi bazavuga ngo ubaze icyazi azavuga ngo se nyina n'umukobwa wabaki. Tugize imyaka tubitezera ntambara mu musozi wacu. Nabivuze ntangira yuko intambara zatangiye zifite ishusho yamo, buri bwoko bugira groupe yabo. Niyo mpamvu iri twirwaneho yabayeho.
n'amagurupe y'ababembe n'abapfurero n'abanye yabaye rero buri gurupe bariya kuko ari amagurupe angana kuriya niyo yasenye iriya mihana yacu ibyo tubihurizaho nje nawe ukuye yuko urengera ukaza kuzitirira abandi ijambo rigira kabiri niba abanyamurenge baragiye bakaja mu Rwanda bakaja no mu bindi bihugu ni kariya kaga kandi umenye kuko mu nzira zimwe zateye abanyamurenge gusenya zavuye mu Rwanda ndasura mbivuge Redi Tabara yasenye abanyamurenge yavuye mu Rwanda igenda muri Hoplate wacu irasenyura imihana imara amatungo yica abantu ikora biriya zabaye iwacu cyangwa n'iwacu kiyago Moise iwacu ntanzi hari wabimbajije nta muhana wo mu Rurambo ukibaho zakozwe na Redi Tabara icyo ntukizi icyo wokerengageza aho ideology ngo twarwanije LCD umwanya wayo warakoze nayoba uyizanye hano mu kiganiro ntabwo bakubajije LCD ni parti politique yawe hano Redi Tabara bayikubajije niko ndayivuga kuko wavuze ko se abanyamurenge barasenyutse niba uvuze Redi Tabara nuko wavuze ikibazo cy'abanyamurenge ukaba uvuga ngo zitwabagaruye turabagaruwa hehe basanga Redi Tabara yarashinze imiheto n'amacumu yarakwikiye hariya ishaka gutumara inyuma y'amarango ya Minembwe inyuma y'amarango ya Bijombo ibibira za Rurambo zuzuyemo Redi Tabara kandi Redi Tabara niyo yaduseye kandi Redi Tabara yavuye mu Rwanda icyo ntubizi Moise kumwe ngo abanyarwanda ngo baragiye ngo turarwanya ideology ya kera ngo irashaje nta ideology ikora ku Rwanda izosaza abanyamurenge bakibaho ntawe buri wese ngiye kumuha ijambo ry'umunota umwe ndahera kuri wowe Senateri Nyarugabo niba hari ikintu ushaka gusubiza ku byo Honorable Rukema avuze musubize kandi unasoza mu munota umwe mbere yuko nawe tumuha ijambo urakoze cyane ijambo rya mbere aravuze ngo nimba twosaba leta kuyirimo kubera kutayisabye irengera ubwoko bwacu utegerejwe uruhushya rwanda kugira ngo usabe leta ko irengera abantu bacu icya kabiri uravuze ngo ibyo mpaye nkora ngo ko ndagambanira ubwoko wowe kera waragambanye kandi nukuri umugambanyi ntiyondege iminsi ngo ngire ubwoba ijambo rya nyuma ni ukuvuga ko ntabwo mpaye tukumira twirwaneho muri M23 sinabaye no mu nama yafashe kiriya cyemezo no ariko mu by'ukuri urebye nawe tumaze imyaka 8 turwana n'abamayimayi leta ibafasha noneho leta yagaragaye yonyine yaje ku mugaragaro cyitwaza amayimayi yaje kutwisa aho tugire gute dutega amajosi tuzamura amaboko jewe sindi umukuru wa twirwaneho ariko ibyo bakoze ndabyumva kuko nta bundi buryo busigaye guhura n'abandi bantu bose bahagurutse kurwanya iriya leta y'abicanyi ndabona ko ni imwe mu nzira zotuzanira agakiza kuko izindi zose twarazigerageje no kwirwanaho twaragerageje no kwirinda twaragerageje ariko icyo nshaka kukubwira wowe uri muri leta gira leta ireke kwica abantu bwira leta ihagarike ingoto niba binaniye tuzayirwanya nta yandi mahitamo dufite nawe rero Honorable Rukema ufite uwo munota umwe rwose kandi ubahirize ufate kugira ngo nawe umusubize ariko usoza ikiganiro urakoze cyane ndagira mwene data Moise icyo nakubwiye leta narayibwiye iriya nama uhaye uvuga uri kuravuga amajambo kuravangavanga amajambo Moise iriya nama uhaye uvuga ngo ntiwawujana iyo twirwaneho ngo ntiwabaye no mu nama ariko ugasubira ngo urabishyigikiye ese utabayemo mu nama ukaba uhari ubishyigikira ni gute bigenda biti iyi nama wayibayemo n'ibikorwa byose ni wowe ubitegura ni wowe ubipanga nicyo gituma bigutera isoni kuzoshorera bigutera isoni kuzashorera ubwoko uturire mu mwobo nakubwiye ngo igihe kizogera nzokwibutsa ntugende uraja kuzana ngo M23 muri Nord Kivu ngo uje kwirwaniraho muri Sud Kivu. Ndabashimiye cyane ba Honorable Levis Rukimamakangura na Moise Nyarugabo ko mwaje mu kiganiro kandi bifurije amahoro y'Imana. Urakoze cyane Venise.